Impact TV Cookie Edition Agenda Manipur Bejosi na bono ke malalgin thangin sebai kan bolin nahi. Election Commission of India thupi dungzuin 17 chen na Lok Sabha election hi April date 11 July April date 18 le Manipur hi voting an umding hin April date 11 le outer parliamentary constituency an umding hin chuting le April 18 le hin inner an umding hin chule outer parliamentary constituency a candidate ho chu hi le mi get hi win tu chen ge hin ding le community based aga siding in Koki candidate li le naga candidate li hin Koki candidate li ho la hin ga het theo chile pu Benjamin Mate BJP hin chuting le pu Thamilin Kipgen NPP chuting le pu Hangkhan Pau JDU chuting le pu Ngam Karong Kom NCP hin tuni a hin Julai mona Impact TV studio a hin discussion dingin upon se Kevin a ke kosu Kevin a hin la wang sit te in mini pu Benjamin Mate chuting le pu Hangkhan Pau amate ni hong thei tapon a hin la adang te ni bang chu pathin lo sit hong lung thei win tuin ati ta banga discussion na ding hin mi pi yong hin isan gam khala na ngalal jing ding chuting event nom jing tiu khat cha hin he jo MP candidate in ei ho hin ipilunggel nei wa chuting le PJ MP hin te ram chuting le hong kai do kho wal mi pi dinga isan ge na ato di kham ti hoi mi pi hin het nom chuting le MP candidate khat chu het che na chuting le voting hi mi pi yong chu dei sa di hi chu Impact TV ko kitchen ren ti bang phat hin ke go hin tuin studio guest ai nei ho tunia che le pu Thamilin Kipgen NPP ex MLA Kangpu Pi amakahin le masan he ting le guest ani na nei chile pu Ngam Karong NCP retired MCS officer amang kahin lim kin he pu na phat man tam ta tu lai election campaign kho lai ta jong he di hin hin la Impact TV ko kitchen ngai lut na zala chuting le pi te ngai lut na zala studio a discussion ding an hong han ji in ama sa penin Impact TV ko kitchen thaleng in lim na ka hin nei na hi tu na ma sa penin question hi pu Thamilin nang na hin dong le MP candidate khat thi ka het khilo le MP na te ni first time hung hi ding hin si MP candidate khat hin MP na hin ten hi pilunggel na ya chuting le mi pi adinga ipi bowling eti a chu nang ma lunggel na ma aspiration ipi pen chu na ya chu MP ai na hin te ram lo se ten mi pi het thading na hin sai pi op candidate khana kaung din lo nei ai pi pen chu change aki khel le unity e ho chin Cookie mo jo group la hai ji dena hai ji tup na hai ji MP outer parliamentary constituency hai candidate kana kaung din hai ye chile izem tin thinglang mi te ding adi chu MP outer hong ki ting thinglang mi te hin na pu ale thinglang mi te ding a hi ipipen thinglang gam ha sa na yong chu ne het su ke diu hin chuting le thildang da yong chu ai ja kai tam ta hin hi ti ho la hi ipipen pen development hi le ipilang kai le mi pi ading in panlang he ti a chu ne gelam pu azo ka se bang chun unit change khat ati khel khat politics i khel lo wa le yo society chot phai diu he ja chu ati khel khat cho le kipun khong ji ma sa pen ta jo ka se ba jo ka tup la ka doi chi chi he ai chu tu hin phung khat dam khat hi wang ke the se gam ta wi khat thu yong ki la ta pu win che ki lung to da khat lo le development ki ti yong ha sa hi lampi khat ga se ne so development hen pu alo in khat ga sa yong so development hen pu e ho ki khelo wa masanga differences ki hit now tam ta ho yong chu isu milwa in sung khat ka hi ti kha in khet do wa cha ko na chu khoi lai in ipp awa ne ti ken I ma cha ka pu tu pen lampi ham phalo yo om je school phalo yo om a hin la je chu ken lai lampi ju se me ka ti the lai iki khelo wa unity hi ki ka la ki pun khom ne om phal le khoi lai ipi ha sam khoi lai chi ipi ki mom awa mom ti chu sei khoma to khoma
pan khom teng la chun sum tem khal ga pe mana development hong thelo in e ho ki pun khom che ho dinga ma sa pe na development dan ka ngai tu in che ba na chun adang dang aneu neu lampi sim dam school in sa dam chi ho chu yung ki pun khom pha le ki ho khom pha do le chu cha me tan ka ti Unity chin ku adi chin ku ki mi zo ki the thang si hi unity theina ding kharang ki pun khom ting le chen development thil dang cha ban hung tan ti hin pu ki pa min tuin a ban question hi pu angam hin dong jing leng ta chu kan do chu sim question hui tho hin pu pilunggel na ya chu ting le chen dia thing thau mi te ding a chu pi bowling e ti ha chu pu nangin lunggel na ya chu mp outer ai na hin te tham pu se tan mi pi het heading nin sai pi tu song a hi on gel ya che hele mi pi ho thing lang a che ibe a hele yau sha hi development om thai ta pon ale lang kha che ibe ale ayo hi inai be se lo wa hi thing lang mi te ho hi thim na lang ho yong le e mai khat bol de yong le mi ho ta bang a hi comparison ke the lo ya che ho hi ai ho chon ta bang kha da MP chi kai thai kai yo a hi la thu kha da MP e the wa chu hi si ta bang ho chu bol thai na chu om bi ham cha ai bol che ho mai le cha ai ho chon ai ho lang lang government a pa da pat ke lao wa bol thai om le bol do a ai ho media ho hi tam khat be from the top to up a hi kai thin le nga chu isen do them ti lung ge la chu to the MPR con dois no ki pa pu ale pu mi nang dong kit le to party hi NPP hi regional party hi na bana alam kai hoyong hi tribal mi hi he chun CMPP hin NPP hi hung kai dot le chu ichan ge ham khara chu tribal lang hi ain kho sa de ti yong hi gyal thayong chu hin mi pi gyal jong chu khat hin sina bana vote ai lo voter hi vet ti ngai le hin outer constituency ayong hi value vote hi omi ja am kha e outer vote se hi lo wai le chun ko ki vote se chu kai do na ding chu ha sa di hin kai do na ding a chu another like community like value ho chu ngai te hin na po hai le chun hai ti ta banga value ho vote mu na ding a chu campaign chu itilam dola na bolam tu chan yellow si ten sai pi te tu chan ya campaign na bor dan chu ting le vote jat ta bang hi expect ti dan chu mu thain umin te ti a kai na ding a pa vote na khum dan chu na hol dan chu nu si ten neu khalin sai pi ti outer parliamentary constituency ti wang wa chu constituency gate he phaisam ni ai ayo ka sei bang chun thing lang mi se ho ade dia chin ku ki zo mi group hin ki to wa so pe ho na ho te hong ki ho the hin be le te hong ki ho the cham na khat a ki khel khat chu ayo ka sei bang chu ka ngai ka dei ji a chu ka hong de ka ti ye chun ken velia campaign ka bol na ya chun ka sein Manipur outer parliamentary seat khát sẽ xin này thum lên đi cái đó thì cái gì nữa chú National People's Party hi Manipura cô nào không kịp bắt hay vào bên chỉ Manipur sẽ tới luôn bên Nagaland này ông bên Arunachal giống ông bên Meghalaya ông bên tuần Assam ông candidate gil lang kasonun Karbi ang long ay mi khat ka candidate ka isa. Chen vet sa chu politics ayang he goal la pai hol ngai e pan pi the I ho yong ki bang nam hin la tribe yong ki bang na che ta bang chu ka de ya chu e ho e boi tieng le alo issue khat nei tieng le parliament jangawa la chu mi khat ga pen lo la koi ma chan ja lo so ha chang chung ki thuwa e ho Manipur ka ma ku ki te hen lang Manipur thu hen lang issue hum teng le so ha chang chung tua ki ho ki nem ne nga lu gu be kai te di khat o sang a chu gu o nga o chu sang te di ti chu ka
ta san ai chu isu chu ka sei bang chu I ho yong takhat so le I tribal takhat tribal chi ki chi lungel chu no hon heavy tin PS sang ma chu chi lungel chu de ne ya chi NPP hi Manipura ki phut do he wanga chu a leadership ding ama gle ama honglam ka in 2016 a chu Manipur unit tha hong ki sem ke de hin se ma sang jam chu ama NPP mina MP ne MP chu cha chu ve lew chu parliament a ho lim na thu chu ve lew chu ama megalai se se pu ne Manipur thu ha se a se a de de ai ho ku ki ho thu se na hi tabang ei ta sot the ei ki thu pi the party so ngai ta kan congress BJP le jani je thumla chu khat ka kai do pa chu mi he ma yo ei se lo na lai pan pi ma la party ki ki bang yong le chi a chu ta san I hu yong ki bang chu le tribe hi na yong ki bang chu le I chen the reason nor is I ki chen na lai so ki thu hom la ben ilung de ho yong ki sei do thein tin parliament hi halang India sung hong ki jan tin chi chu ki nem dai in ken me lo la yong ka sei tu chugin nu me candidate he yong le au me tin lawin a je chu nu me empowerment nu me ho thani le pe ding ti chu tura constance agatha sangma masang je ma som ni le siki cha nga cha pang union minister ma ading kin ama kai de ama ho to ho nu me ho he ama hon pusal to nu me ki ho san nu me ki ho pha le alungel ki bang hin na chu pha le sun Manipura nu me yang sun nu me hin Meghalaya nu me yang sun nu me in ama le ama ho dinga ma pe ti da apoi mo hello le dei cha ngai cha hong ki bang hin chu pha le Manipura hi han la ho society a hong le nu me yang su cha kon chun hu adin mo hong ki dom sang ye min hu hat ye dam ti chu ki ne da hin mai le nu pi ho chu an la dang wa ba ga ki khom mi sang thum lang ki khom mai le nu pi ho yang than mun ke pa thi le ka sei bang chun ho society chin ku ki jo mi group ki to lo lai chan se midang ka ngai lui ki te ki ngai lu thei lo de ho ki lung set ma sa de ki lung khat ma sa de chu le chen khom pi mai ho hen lang la ho yo le cha chu ki lung set na ki ngai lu na thu chung ki sei thi de ye chun di ta chu National People's Party din na chu ye chu vote for a change and unity in Northeast KTA. Kichu kyo doi hin mi pin yo e pomin ka buin ma di dia valley langa umon yo e pomin ko he. So le tu masanga tu MP ho yo kum som ne hibin mai le ho ko ma ka se. Ai ne ve ben nei ta san. Ke sin sabang sa ka hilo bi ka ti. En yong tu hin kai do chun langa ho mấy lệ hay vào họ chỉ họ còn sen sẽ giàu ngal hay tại rồi Manipur mi hay ngal tại rồi, mà tiếng trong thil khát bol cái pa sa le hơn ít ngày lụt đi hơn, họ nói cái ngày lụt đi, cái ngày lụt to phao le chun, mà dấu sự development hi han lang ai lo le, mà dấu sự chút à chú, ngày lụt, cái lung sự to à chú, mà dấu sự không cái ngày đi thì chú gã sinh nó vậy. Kingai lu na communal harmony pa umma sa pending tio din le another development le thir dang le nam chi le ki ka yong le Manipur cheng kho ma chung kingai lu ting le chun development hel kingai lu thil dang ho chung lo thing thein le tin ki pawm le jingin ideologies hoi le jingin to hi adia thing la mi to phai ga mi ti chu ki khenwa ki na na yong EPP yong hin ki boy lai ta pu na hon NPP hon hati tabang communal harmony ai lo le ki to na thai peace pan hin pu lo agenda na nei wa campaign na nei ki pawm le jingin tuin abanin pu ngam karong hindong kit leng to abang bang chu hi tho ding injam sei ma bang wa chu MP hi outright kai di ti yong le chun e ho bu se hling lo adia na go chun la sei lo wa chu het jing hin pi lo den e chu Manipur he tam lai community base a hi vote he chi dan na lai e chun e ho vote se hling lo di chun vote ga la thai ki nai pi thei dom chu pass election ho chi ve la tam lai valley a ko na hi chi valley ho vote mu na dinga chu tin vote la thei na dinga chu tin kai do thei na dinga pu tu chan ya election campaign hen lang thil dang hi yong le strategy dang hi yong le pu tu chan ya hi chan ge
na pot tam na bor tam di lo sit ten mi pi het heding se ki lo tu ka mi pi ho hi wot ala ke ting le ma sang ta banga wot se la ta modern days here ama hon tu ta an we koi yong le koi kin de yong le koi party yong le wot ya campaign che yong le ya meeting abol yong le na ama hon ape di pau su kin de se koi ham ai le ita bang ham ti anu be yo bet tu chwa ai hon isaya igal wa hele among what a bit pau hi alungela sun chi pa hi ka pe ole ole gamle no hi aphat na bring shem bi ham ai lo le chi party khat pa chu ka pe hi le ai ho gam de nga hi abui dem ti ho su anem bi yum ti mai le hyong le ko hyong le thing lang hyong le na chi ya hi ko hyong le chan bi un tin chai election campaign ti wa hi party jau sen campaign nam bol ve li hyong le thing lang hyong cha che campaign de wang I kan ni ding campaign ki bol ai wang a so mi pi ho lung gel so e hon ki pon ai wang mi pi ho chun agel dung ya chu wo chai pe di ya so mi pi he lung gel pau so ai hon ni te bang e bol la lung gel ke thim dem ti pau so ai ho stage ja so mi di ya so a cho ai hon ki se te pon e wang a so ama ho cha he ye I say it up to the decision of the electors it ti tau na ama hon be dung ya chi kai di ya cha velia chu hi le me le ho hi alungel hi sang yi un ti ama tu sana hi party tam ta an campaign che he wang asun ama yo cha kai ya ma yo tam ki pi ma ka pyong ji hi thai te lo na ye wang asun ai ve ti tau so all le ke yong campaign ka che wa koi koi campaign che wa ye wang asu ama ho ai pe pau che te bang ai pe dam pi ha ge long pe dam to cha ma tu ti da so ke ya chân là cái chân thiam tiêu ang so cái sẽ tiền bổn ai hôn giống cái hôn giống cái sẽ là 75% đó mình có một điểm bất thường về đi hay na chỉ sản xuất cái này cái bảo mày về li ấy election campaign này nên bol là chung at least 75% vote hỏi hi cái một dấu win thì hin cái bảo mình tuin phụ aban in khát in đồng kết là tôi hin về li hin đi outer parliamentary constituency ahin values constituency 8 azawin gate 8 segment azawin hetio hin amo hin vote atha thayo ahiwa nga chu candidate thailo mp atte thailo hin he hin media ho like the tv chiting le newspaper ho yong imu jap tawin hajan amo ho lung thailo na lung kim lo na yong apong tawin vote la ki tha a itidana chu candidate ke thailo ham ti hi amo big question hitan tra issue khalong chu mi do ta ai le pum to ken kan to nom chu ama ho valley mi ho chu MLA election a yong chu ama ho valley a mo hin a district yong valley hin thobar kak ching hin a chu ti ai le chun ama ho hin ai ti alung no mo sang wa chu inera thailo ham alo APG ho a chu outer a ham ti hi chen ge mi he thim lo jo min pu chi chung chang hi long se te na ma lung gyal ngai to hanin sei pi te di che 2021 ho delimitation hong de to MP candidate khat ga hi mana che kai khat di ka sei di ti wang ka sei nom pon ye chu MP khat zo chi ai pon ai la ka dei chu hele sei bang chun thing lang to ai dei dung zui ta chele so pi na ko hong constituency khat ne hal la aku ki sign khat ne tu to valley yong chu ni ki so la MP li be ne ipi sin na mom chikala phadik cho pu nei ahin la che government of India lo la delimitation committee tu mao ni ken ga sei mana MP katet mana chika bol hi ti wa chika bol nom he sei nom he ahin la kadei chu valley ichan compu valley a ho he mail ho he tam yong tam taw consensus ni a he mo di pi mom cho le to yong ise ku ki na ga ti ti yong he consensus chom hi nei le wen yong su bei zep dam ti ke lung ge le yam cha chi tabang hi pan na thei sei na thei bol na thei delimitation la au ma yam tia
mi piten elung se lo wa vote e pi o ka kai le chi ka task number 1 line ka koin ya ka sei bang sun NPP sun mili minga hong kai do chi thakhat na chi Manipuri ade chi hi ti chu sei te yo sa ka sei de hi ti chu ga sei de consensus only outer in ra khat hi sang hin khat ikichu sang hin ti tau ti khat ikichu sang win center kon ki thum be zo han lang naga consensus ko ki consensus ji ting le valley ayong hi theile population dung je nin ki hom tale ti je hin kina loading sang ay thum be ding ki hot deal deal tin very good idea hin pu hongi thai ding ai le chen aphat apha thil hongi ding thena banin pu in dong kil le outer candidate ki hin atam lang ai hin to ding chu just as a general chun India ai lo le Manipur context in ante hin la vote na hin peding chu ting le na hin son ding cha tam lang a chu represent the border chu thing thlau mi hin ai le thing thlau mi ho hin gan thai ha sa ni tam ta to bin neo pen ga sai ding ai on chu na tu la ya road connectivity sensor khat hin angai chamo mo mi him khat dinga cho hin ai la road connectivity hoi ta pun chu ting le thule la ki za to mat na chu ting le health facilities in development dang dang school hin bi pin tam tai la samai ta heti hota bang hi pu I chan ge chu te dan chu MP khat nyung hi dinga le chu MP khat hi ale chu ama sa pena ground reality iwak ding chu het ma sa chu ngai in chi het lo wai le chu ami pi dinga yon chu na ki tong thai di lo hin mi pi boi ne chu het ma sa ngai in chi het na dingai pu tu ka chu I chan ge pan la chu ting le itabang survey hen la I pi lang hi yong le pu thing lau mi te izem tia MP khat hi dingai le chun thing lau mi te boi na asat na soft boarding dan pu I chan ge hi na ngai to ha tam chu ting le tu chen sia ji sai dia le ayo hoi thing la ngai I sai banga so communication hi short hi ya so le development lang jo yong le development ji I lo ta bang ya na mai so hi ayo ho koi yong le kai ke yong le MP khat member khat ji ya le member na to dia tam ta na ve te MP pan che che lo wa ada plan ada program tam ta om north east ada north east yang plan tam ta ne om sila si government apart so ama han anum bo ji un tin sia hin ai ho chen pan I la se ya wa ai bol the do si bol the ya tu sa na hi thing lang se ni vi le ai hon im su ke so ane lo ho tam ta om ai ho hi dang development dang community ho ji vi le thing lang ông ai community ho hi compare bol the hello sia hi ai ho chen member ka hi ki ting le so upgrade bon na ding so ai hon hap ni pan dia pan upgrade I bol le ai ho thing lang ya bo na hi I bol jo lo le a tim ma so yo ko ma ji bol la a de step by step ba chen hong do le chen ai ho yong si ho development ho ban na tim I bol do le chen si dang ho some civilized I khat community ho ka chen yao thai jam ti pa cha ka ge si ya he pan tiong le north east hi Indian government ai we pa ai ho development so pe wa ai pe thawan te ai wa jo day by day the day they are so state ho government state government le central government pe on state government ho la nga chum da ba bon ke lo pan yong he hoi ta che lo si a che lo pa ho so theng ta a che ai le ai ho thing lang context I say ai le thi tu ai thing lang ai ai ho thing lang ho pan hoi ta che lo si hoi MP hoi pa le I ve su yo wa pat ta I ve su yo pat ta su thing lang mi te ho so nga so I pe sao le bo sao le so well so pat khadam I phadam te ho so kana sa ka sei ni si ai ho mi pi ka hi ai ho thing lang ka hi tu san na hi ko ham kha chon abol the pa khan an bol ji wa adang ho a che the ho lo he bang ja ni he tho ai wa le abol the lo ya nom ho lo ho so ni I ve ke do le sa so ai ho thing a phat chom so om lo yo sin mi kha che chen pan jam man wa
มีชมนี่มันดีเปล่าจูมีขัดมันก็ได้เลยไอ้หัวดีแล้วมันลังอาจูโซดไอ้จ่าจูที่หัวตะบังตรงเปล่าไอ้หัวอีเวสิง่ายดีจะไอ้หัวเมมเบอร์ก็อีพาร์ตติงเลยที่หัวจังที่หัวเจ้าเชี่ยวอีเวข้อมูลเอาพันลังอาจูอิสโซลด์ไอ้หัวพิเศษดำพอเรื่องสำหรับพอที่หัวจูอิราดิเกตบอลที่ดีงาจูที่บอลว่าทำคัดเบี้ยงเลยที่สัมสิวิไลซ์ก็ให้ยาวที่ดีงาจูบอลดีงาจูเมมเบอร์ก็ฮิพาเลยบอลได้งาจูกันนี่เกี่ยวกับน้องจะให้บอลได้งาจูมีปีนยองไอ้ตาเสนที่ดิ้งไอ้หัวจนไอ้ตาเสนดุจนหอยตาหน้าที่ตรงที่ได้งาจูกี่บอลได้งาจูก็ได้จะก็ใช่ไหมกี่ป้าไม่ปุ๊ผู้มีนักบ้านให้เน้นตรงคิดเรื่องตัวกระโดดบ้านใช้เท่าวินเตียนคุกิเตฮีอันเดียตัววุฒิหิมเป็นดิ่งหัวเฮจะนี่อาจจะไทยหินข้าจะเล่นจนเวลีตุกินายไอ้เราเล่นซิตี้ทาวน์หัวตุกินายอาจจะทิ้งเรามีroad connectivity หอยตามู network จุดทิ้งเล่น school facilities จุดทิ้งเล่น education จุดทิ้งmedical จะที่เวลีตะบังทาวน์หัวหอยตามูทั่วvillage สิหอยไหลอย่างเล่นจุดทิ้งเล่นอามา village มอจุ่มที่อย่างเล่น like 20 kilometers หัวตะบังจุการะกะจิเล่ลุงไปยังไทยเวลีนายเวลดุงอาเจงหัวดิ่งอามา road connectivity หอยอบอยตะปนทิ้งเรามีจังเลยเห็นละทิ้งเราก็จงอาเจงไอมีกะเวทสารนี่กะไทยดิเฮงเล็บทางจุดทิ้งเลยจิลังอาจานเดียร์สุงลังจุดทิ้งเลยกำดงดิสทริกต์สุงลังอาเจงให้ที่หัวหูเดี๋ยวแต่บางที road connectivity มาจากผมไทยปนแกไทยหาสตาฮิวินอะไรปุ๊ MP หินMP ขัดหินที่หัวดิ่งอาจูอีจันยาให้บอลไทยนะลำปีอันไหนไทยเดียม Central Report บอลไทยไอ้เราเลย Parliament ทัวร์ปูดอไทยagain ไทยหาสัตว์นาไอ้เราไว้เลยจน MP ขัดหินอาจูอมหัวดิ่งอาจู development แค่ปุย EP แค่ปุยที่อีจันยาบอลไทยมันปูลเสร็จแต่ในเหตุดอลในสิบปีเดียวตัว Central Government connectivity ขอซาเป็นตายยี่จนไอ้พี่ตัว PMGSY จังจะเขาบอกเลยตัวในดอกปะทิ้งลังมีแต่หาสัตว์ลังปะอะไรเลยเป็นลังปะ contractor หรออะไรเลย government เห็นอะไรไป contract เสียสามาจะบอกเลยที่19กุมภาพันธ์ขัดจุงกี่ปันกุมสองวันกุมกี่ปันให้ตันลำปีที่ PMGSY อากิลายนมแต่ลงใต้ตีเนี่ยเอาปุ่นจียองเฮอัตโตดานหัวไอ้ดานหัวทำจักรเกี่ยวดานบาเลยเอเจนซี่หัวยองเฮหัวไอ้มีแต่บอลเลยดังสางที่ขอจับกินทำแก่เหตุลำปีเสียงหัวยคุณภาพโลนะส่วนเลยอะไรอันเดียวดึงบ่าวกิลายเทตโลยี่จนจียองเฮพัฒนาเวทสุยง่ายยี่จน government หินไปสาปีสาย central government state government หินพัฒนาหินระบังตาไปสาย implement บอลลัมนั่นแค่ลูdivert บอลลัมแต่นี่ขัดไว้ดีว่าสังเกตมากระโดดเลยที่ฟันเจ้าสิ divert บอล PMGSY contractor หันสุ่มขัดจากกันหมดตัวปุ๋ยที่จียองเฮหลังขนาด state government ทิมมอยไอ้เจ้าห้องคิดปีจูฟันจูที่ PMGSY ที่ connect ฮิโลนะ connectivity เดียวห้องคิดปีที่สุด divert กี่บอลวางจูที่ government วางจูดีโลเองnumber 2อาจูอดีตแต่ลำปีหอเทมอีปีเนี้ยซาหอย IVR หอย state government หมอปูนะเห็น state government บอลเด่นกี่บอลโลเห็น IVR โอเคจูเซ็นเตอร์ก็น่าฟันตุมาทุ่มเทเยเบสอมเลยเมนแต่ก็คันลำปีโจมขัดกี่ไรหนุ่มตาเวกางพกปีดิสตริกอากูน่ะสุสานปูดิสตริกน่ะเล่นตาโปรเจกต์เล่นตาเห็นลังชาวบางส่วนเลยเซ็นเตอร์ surface road transport นะฮู Ministry of เจ้าเขานะฮูไอ้รู้เลยขัดdonors นะชาวเขานะฮูบอลเทนเนวซาซาที่ว่าจู MP ขัดกี่กลุ่มเนี่ยดีอย่างให้ปูนจนเลยที่ state government หมอปูนให้ที่จูไอ้เห็นไอ้ยังเลยก็ใช่บางอาจูไอ้ใช่ทูบูเห็นไอ้เขาเห็น
ngai lut na kilung se na tha sam phan sumbo ki ngai ludan ka motai chia chu contractor ho to di tong talu contractor ho do ke le cho group chun ja lai tu le cha chu khoi lai ba thing thang mi chu khan tu thei di ho chia chu ka sei pen ta ki pun kho ma ki ngai lut ma sa la ngai chau phal a ko hi tele organization ho lang CSO ho hen lang I thing lang mi chan pi a yo heng le ma che heng le phe ka ne wa pat ka he ta I pija tu ni san ge ya gari black top ya gari lu thel am ti heng le wang kha chi kha hi lai hi jong le a ji ipam ka he yam tia wang pat pia pathin ni ne emal soma lo mi pin e ngai lu ma ka heng le consent si wang chu lam pi chu a de da lam pi chu MP hi na chi pi bol the mam na maximum ka bol de jo an si chan de la ho anew ne ho chu ki hello isan sawa isan ge ham alo le tu nan hin do le ka het be heng le wa chu ka het no yong kum so nga lang kum so mi la ki ta te pe chun mon jo se lam pi sem phat di MP khan zo di yo hai put ai la men e ho dinga ku ke te dinga ho pen ta tu den block headquarter hai kit lai na chi tu ne ga gari no ma car ne asun thei lo chu pi am ho amin road pawang chu thung tho na ai wanga chu to sedo ho hin lampi sedo ru khat kitin sedo hon heng lip to Churachandpur hi direct shortcut khat si mo bi chu mi pi dinga cha phara pha chum man dinga chu very shortcut gang chat ai wanga chu lampi asu bo se chu hin a hin la atang chu ima cham black taping ki ba bol la ngen hi cha chu gari yong chi thai lo chang ya chu ha san na to chi chu ma dinga lifeline khat hin atam langa chu ke nga hin kho man hin ke nga chi hin tio ta bang dinga chu government lo te yong ki lo liu jing in ma ho dinga cha te in le MP ha de a chu MP ho hin fund allocation pa he allocation board na dinga chu thinglang chu agam chu itapang hi het ngai hi chu ting le itapang bang ama kui pi thayam ti chu akhul ma cha het ngai hin ai la last minute ting le hin he chu tabang chu hausa abor thai jep khat le ni ta hin phai sung ha bor chai wa ki chai yeng beneficiary amun ahlung ding dor chu chi fund ho yong chu hlung thai lo thi le hi a chu chan gya chi gan thai na tu hi tuin pu hangam kan do kit nom chei le toi ne ho society ti tau te ho de aku ki society hin the mundang te ho chu nan te hin lai ho ko guys ku ki society context in ga ki sei le hin candidate MP election ke poi MLA election ke poi thil chum chum hin vote hong gi te candidate hong ting le candidate atam lang hin vote nei ho ami pi ho lung hol ta sangin them khat bol thei je pe lo house ho chu ting le power nei ho ju ji ho pp ho chu am ho lung jo cha ho lo bi candidate ho hi mi pi ho chu silent le neglect abor ta bi ai le a vote pending chu ami pi ho hi ya chu mi pi rights chu ting le mi pi public thanei na voting rights by suppress ki board ki lo chi suppress ki board lai chana chu tin na ma yong le chun khan to na chu mi pi ding ha sa di ai chu mi pi ma ti ai le chun koi ma chang participate nom lo mai thei ga het thei ding chu past election 2014 general election ho chu tan out pa hi thing hlang a yong hi anem the ji ai chu mi pi ho hin a value dan het thim lo chu ting le power dan measure power money power gun power thil chom power cha chom mai suppress ki board ya chu mi pi chu pang thei lo hen pu chi chung chang hin man as a MP candidate khat hin a hi pilung yal ne yam chu ting le pi sei no ne yam mi pi ho lai election yo sha he MP on le assembly on le si hi om ji ui siêu tập bằng hi cái hòn cái nhà gì ui tu sung ai cái mà sắp bên cái gì wa si chân là tu chân là mà so bị coi ona chỉ dùng lại coi mấy mà sẽ lâu vậy lần khai rồi là ona chỉ dùng sẽ kịp bạn rồi còn mấy na si ai hòn mi pi right voting right cái hoàng hi mi cut right hi ai hòn suppress bot bảo hi so ai hi bol lo ya phải mi cut in a dei pa so a pe le a lung gel chon chi pa ka pe le a man e to di pa so a lung gel chon khat thau na be ta theng set ang bol le ma ka kai sa la man sin ang bol liu thil pa thu pa jong sai du ang bol de jong so a gel ya a pe di si a le ken tu pe a ka sai num so
coi căng orai coi ông ra chân hiong le election marketing le ito bang kada muscle power hiong le sum hiong ipp hiong le abol power ibol so apei tu kan apel ka bol ni ai ho thinglang dinga hi siêu ta bang hi ai hon iman ji jo ha le kunung tung le cái đấy đã phải dùng imul cái lâu đi, là cái đấy đã áp phải dùng bao nhiêu cái lâu à, phải lâu thì không cái đó là, ai hồ đi ngã số, áp phải dùng bao nhiêu phải nó làm giá trị điều, chỉ ý vị à, coi ông nói xem coi hiểu này, thèn sẽ đã ý vị à, thèn sẽ đã ý vị à, mi ama vote số disturbance spell rồi, coi ta ít là sao bao nhiêu, áp phải pin số hi đi thì sẽ, chỉ bảo mấy phần how sai hen koi hen juji hoi la koi ma chan ani state actor la non state actor la koi ma cha hin mi pi ho cho rights pa cho suppress ball lo di min ama de vote ki boarding cho ala ding chu chu de pen kha chain pu ki pa min hele tuin pu mi nang in dain dong kit leng phat chom phat vel april march 28 di vel chun meeting khat ke so hana covid ti ong ki jan chating le newspaper chun Amy Times or on the Kim Win. Pia got siding to Manipura, he went in outer I had inner religion purely very hoitan. And outer I have I in community based Agasatan school kit Naga hissing in. A horse young hipon, Nagon more candidate guiding so they do. Season gets pan lot deal hit kind of thing. A whole long is on a me pity Talawa, Kuku on Amy, a cookie candidate a guided a day some amount him. It's a me voice cut over him. Chỉ tôi cái tổ thì mà chun kia số meeting khác câu nào chun này thì dia Amy candidate họ cho câu khó mà viên tiếng cái giờ anh chun tiếng là nó là kiểu tổ viên lăng ấy thay ai là chun cô cái candidate khác sẽ số thì cái thay tệ này tiếng chun consensus candidate khác thay hiện thì chú amo lùng dial dong chú hiện chun tiếng là mấy pi lùng dial dong chú này mai thay hiện hay là phụ trách trung trang hiện ai cho election đàn tới việc là chú cái câu chuyện dong chú mai thay hiện thì ai là bu nằm mà hết tập bằng lùng dial chú chỉ trung trang hay pi lùng dial này điểm thì đàn chú hết tập bằng chú cô cái MP này đó thay này tiếng ngoài hiện cuối hiện lệ bằng kho một tin đình kho một tin khát chơi xuất ngoài là chun cái tê mai thấy ai là tạm tại xuất tiền là chun cái lông mai thấy thì on chun mi pi lùng dial dong chú hiện thì trung trang hay bu này hiện tin này vậy lắm. The political party chom chom tam ta men ideology a vision chom che ti mi pi te ko ma ka nge nom chu chi them khat vet chil jap ngai dham ka tin ku ki ham khat hemana khat hi ting ti chu constitution ne om de pu thing lang outer ki thing lang mi a ji yeng ye chun he chu kai bang chun mi pi te khuna vo hi thâu thâu ai cái gì bằng change cái khéo nó khát ông lù lệ chứ bồi cái hoài vuốt lão cho tôi xây bằng hoa chứ lại nó bỏ đi thì bỏ đi thì sao cái gì đi không chứ lại chẳng chơi vào chứ khăn tàu development thì chúng thấy lâu đi thì mấy pin ama chẳng chả anh lùng ghé là mình hiểu đâu sẽ lùng ghé cái này số cái lùng ghé đúng rồi chứ idea khát chứ imended chứ bị để hình na chỉ cái họ lại hình chỉ hảo mình ít ta sản nữa yêu cho là Christian này ai vàng ít bol họ vì Việt Nam này phát triển họ từ cái tổ lầu đâm cái tiền mấy họ lại hình về là hình chỉ bể xe buồn chỉ một lỗi khát khe là khát bol là khát cái gì khát nè chỉ bol thì lỗi cho nên yêu là đàn cái khe lỗi tết thì ở trên là sao vậy khát vì cái khe lỗi là ít pin thả lỗi là society cái future vốn riêng là cũng thế luôn, cái future rồi, cái số vạn nó điều gì, cái khen nó khẩn nhiều mà, có hiện tượng này nè, cái khen nó khẩn nhiều mà, cái này để đi dùng lại, cái Peter, cái tổ sẽ leo chứ, có chút bị áp lực nè, chứ chú, nó voting right rồi chú cái à, bún, cắt thu về hin, nếu bị nó mà nó lùng ghé lại hin nè. Chỉ cái son là, alo là, political vision chỉ ideology chỉ thấp chắc hẳn, cái thế là hơn chỉ giống như, phải đâm cái tiền, muốn đâm hơn về là rồi,
soalang mainland India yang soalang yang kisah biasa lo na adin mun party asai soalang ho biasa kasi ba change ka ti kuki naga iti yung cha chu khoila iti la khoila platform ma chu ekeu mat thei di hom na naga vote jong ka thup jo ka mu yong ka mu ding a ki ta san chu na vele a mele te u chu na vele te vote jong ka thup chu yo vote e mi te vote yo sing ka thup chu ai chu a chen a ki khel di khat lo wa hele a petan masanga kum som li som nga masang a chi yang hala khan to ni yong ka mu lo chen khom pi hi loi le pai ki khel the chu chen khom pi ki khel the lo chu izat ki sel izat ki na yong le chen khom pi je neighbor chu ki khel the lo chu mi gam chu en ga ki tong ka the lo chu na e ho gam chu min to kha the lo chu na e ha chu vu chu ki khel the chu ta ki som le le chu za ko na chu tun yong se tribal right ala tribal ayang kuki so ma naga chu ma manipura tribal wo ki tis na si pa chu e protect no mo wa hele ke uto nga ya mi dei chu hele ikina wa central government even wa tu chu hin cholang ki pele ha din tin kuki naga hong ki khen din ti ha cha central government ki chim ne hiu chu ho cho hom lo change vote la yong change hi vote pe yong change hi vote hall yong change hi ki khel khat tu century tha hung lu ta wa a century akum a tha ki khela em him ki khel lo ji ti khan tu ta me hem yong ki khel 2019 18 na sang 19 na chu thil lien to do ding thil pha to do ding ti gelo only calendar number se ki khel cha chu hoya khan to de de pu ye chu I vote ha da no I vote hol da no vi pi te khat be ama lung dei lam tan vote ha sa le cha chu change sung dam ti chu ke ki dem dai ki pa mi change ki khel om hen dia election a hin ko ki vote se ki ngai po ti me thai vote se ki ngai po ti naga vote se ki ngai po ti SMP candidate khar hi ai le community zo si chu kharin pui khom hotin vote la khom so ke hotin kai hoti ki pau mi adi PM mi tiale thinglang chu iti ting ale chun outer candidate a hin ko ki se represent ki board thai pon ei chu naga ong zau hi je chu ani a chu community chu represent I board zo lo wai le chun SMP khading a chu thing zo kit lo hi a hin mi pi yel che le chun jiong chu yel na bin tin a hin la ma chu examti ai mi chu ai lo ko ki candidate kha le chun te so to sei banga chun mei che chu ai lan ki thai je be ti dan de wa chu a yel yong chu hin tin ki pa min pungam ang dan ki leng to city ta banga inja question ka bol banga chu pu ka bol banga chu ipilungyal na de am ti chung cha ngai like nam khat community khat chu ke ho to ding cha ko na chu consensus candidate khat ne chu sot khom ni kai te ding ti ta bang lungyal hin na pu tili hiti hota bang chung ai pilungyal na ne pu na nyaw khat ne se ki consensus candidate ti ho hi ai ho ne se yang so sai thai hi po ka ti ni ma na ai isu vote ha hi consensus candidate khat po do te wang hi thai pon ti na mi hem jau se hi kai candidate khat kai de ga te mi nga tu hai mi thu mi li mi nga thu ka zo thing la chu mi get de zo mi get da zo he le lang khat zo kim khat chun lang khat kim khat zo lang khat hi ja sa hi akim khat da ho chun one candidate chu consensus a linya ti a he le chun zo a zo a hi thel lampi ha so che ya so consensus to a hi mi pi lungal mi pi ho decision om di ya ai ho decision ni pon candidate ho decision om pon mi pi ho consensus candidate kat ko dia ti ho le mi pi ho ama ho decision di hi ya as a vote right an nei ho na ama ho decision di so so nei ho isai pa hi isai a le di lo dem ti a so ka sai ni ki pa mi po ai la chai ne long ta ki thanin last round hin question yan chu tu chung MP election to ki thana ki to ai pu
mi pi la ko ma ipi voters adia voters ko ma ipi lunggel ne ya ipi na sai pi no mampu ajo discussion part ang chun kalunggel ho alo la ka party ideology vision chu ka seitan tunia impact tv ve chule ve lo hian lang mi ho jo se ko ma ka sei nom pen ta chu political party khat vote ipi de phal le anunga background a ipi mam anunga ipi mam ti khat chu phat tan mi pi ten ve win lang khonung le inam di izat di gam di wa hi aphamo ho lang he yong le ipi aphamo hom the te phat ten ve win lang ve na ngai tan ye chun National People's Party khana candidate khana Manipura thinglang mi te thalenga che ding dilia khelin chenga ti na kalunggel al party lung tu boy lung set ten negel pe nang aung lung ding April tarik som la khat ni le khun the vote man lu tau kumga aung lung ding kumga ge ya e ho dinga ipilam helang khanton lam hian lang alo machal na lam hian lang kitu na hian lang ngailut na hian lang aung suwa chule ade intu ni he I'm Impact TV cookie program he ni chun cookie cha te yo sen alin aneu te khangen na vote man luta su National People's Party candidate Keima Thangmin Land symbol cho hele le khabu ahin la mod wal tau su sil chu namun lang inam diu alo le thinglang gam ding alo le Manipur gam ding in aki khel change khat pulu thein ri win nei pe win lang cha ko na hai e ho ki kala unity hong do a Manipura unity hong a Manipur unite hong hi phal le asama chen khom pi ho thinglang mi ho Christian ho hen lang ko hi yong le zo to chu hung ki bo po mo wa e gam di wa hai alo inam di wa hai pan te chen pang ho te ya me pi yo se kan tie ma hi ke pa mi le chai ni ding pu ngam ayong mi pi ko ma wiver ho ko ma na sei nom la thum nom le lo sit ten na man pan kilo tu sunga 17 Lok Sabha election ahi kenyong NCP party ahi kanading hi mipi dinga phatsom na le ala kunung ting le kanading tam ta bol thei ding ahi kanage la kanading do ahi mipi yong ai gel pe lo ai lung set en lo nei kai sao la mipi ding le gam ding aso ala e ho Manipur integrity ai yong le issue tam ta ki thiu thua cho na ki tong ki bol wa ai ho ding a chu pi sa ki om thei le nga chu bo thei le nga chu na hon right to nei pi ai le se sun si ba na chu to di lo che chi to the le a phat yu lam pi chu om thei le nga chu hong hi thei na ding nga chu na hon man tam ta no bo chu nei pi ding nga chu na to min se le mi pi yo se impact ai ho ku ki te impact a he anh về giờ là anh về giờ là nó dâu sen giờ cái xây bảo bọn nó bảo cái về bên lắm lúc sẽ nó khát số anh nó quay bên lắm là lúc sẽ nó vợ cho nên bên tiêu vàng thì ông bà nó cái này xây cái đuôi chỉ bảo mình tuần guest studio yung pan pio pu thao million kip gen NPP candidate to ting le pu ngam karong kom NCP candidate na ni chunga yung impact TV ko ki channel thal hain ki pa thu avelin kan sei kit ni ting le mi pi hon head diu kha chu tu chunga MP candidate in a hall
tu ni a discussion nei pio hi no jon lungil ten germin lang kui pen chu ra phaham ti pa chu no jon decide ni ki bol tawin tu ting le tu ni ni la ku ki channel ngai yo si na bon chi ke win mang pha